Tuloy tayo nagadal, iti divine health or divine healing because may sarito'y kailangan tayo, our health. Amen? Spirit, soul, and body. Praise God. Kahit kung share kada kayo dato'y message tayo nga all kinds of sickness and diseases can be healed in Christ. Amin nga klase ti sakit. Amin nga klase iti malfunction of our body. Ket mabalin nga maagasan dayta in Christ. Awan ti sakit nga haan nga mabalin nga maagasan. Kitaan tayo na dyan Bible because maminsan adade ko nato yung narigat nga maagasan. Adade dyan ko nato yung daytoy at tinalaka, mabaling nga ikararag dayto yung daytoy narigat. At because of that, gapo ka nagitang pananaw, ket that's the reason nga madisdisib tayo iti enemy, or disdisiban tayo iti enemy. Isu nga, nagdidaduma, ket haan nga maagasan. Because pilpilian tayo, naging ay klase ti sakit nga kaya ni Apo Diyos nga agasan. But here in the Bible, naibaga dito'y nga all kinds of sickness and diseases can be healed in Christ. Amen? Hallelujah. So, i-prove tayo na dyan the Bible. So nga awan ko mati may baga, narigat ito'y, inborn na ito'y, cause iti accident na ito'y, or dito'y kat ada demonyo na, since birth, or whatever. Ada na gidya nga ibagbaga tayo ng mamingsan. So kung na tayo narigat ito, naigamar gamin na ito yan, nabayag na ito yan, nagidya kasay. Pero kailangan nga makita tayo nga all kinds of sickness and diseases can be healed in Christ. So magmamano nga verse lang tited ko, masagdo duwasag tatalo iti maysa nga party, tapno malpas tayo na ito. I-prove ko rin dahil Matthew chapter 10 verse 1 nga dagos. So nga aming nga klase ti sakit, ket mabalin nga maagasan ken ni Jesus Christ. Hallelujah. Matthew chapter 10 verse 1. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness, all manner of disease. So makita yu dyan, nga kahit nasa uwan dyan, amin nga klase. In the NLD, Jesus called his 12 disciples together and gave them authority to cast out evil spirits and to heal every kind, amin nga klase of disease and illness. Every kind. No, anya di kaya nasawan ti every kind, amin nga klase ti sakit. Amen? Kat inted ni Jesus, ti power kalagidlay nga disciple na to heal every kind of disease and illness. So, aming nga klase. Kasi kinayapo Diyos, kabusor natin sakit. And even Jesus Christ, kabusor natin sakit because idin may iso na nasugsugat. Tapno, bayada natin sakit. So, kalaban ni Jesus ti sakit, idebiyag tayo. Amen? Haan yung nga gayom ti sakit. Haan nga gayom ni Jesus because nasugsugat. Tapno maagasan tayo. Haan nakuman nga binayadan, haan nakuman nga inrigatan nga nasugsugat, no kayat na ti sakit. No kasano iti panang madina ti basol, kasi mo lang panang madina ti sakit, idibiyag tayo. You need to understand that. And then next verse, Acts 10:38.
Iti ni Jesus adato'y rabaw tiraga. Edi adang nga nag-aramid dito'y kada iti miracle ket daytoy iti naramid na. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good. Napan nga nag-aramid tinaimbag in healing all. Healing all. Nyati all, amin. And healing all that were oppressed of the devil. Naging parparigaten ti diablo. For God was with him. Naglawag nga, ti Diyos Ama, ada kanya na, isong inagasa na aming masaksakit. Even the Father, madina ti sakit. Amen. Isong inagasa na amin, naging masaksakit. Na duma-duma nga klase sakit. Amen. Inagasa na amin isuda because kini Apo Diyos, nothing is impossible. Ket kabusor na si sakit. Ibaga tayo man, ti Diyos, kabusor na ti sakit. Iti biyag tayo. Amen. Isu nga all kinds of sickness and diseases can be healed in Christ. Amen. Hallelujah. So makita yu jay nga gaputa dati Dios kanya na inagasa na aming nga masaksakit. Nyatiket na so hindi ay. Ti Dios kaya na nga agasan aming nasaksakit. Ambo tayo rita. But you need to know Him more and more. Ije biyag tayo nga agpaypaiso nga adati kasday nga Dios. Ang kumanga ti Diyos laanggat kaslay ayam kada tayo. Kailan makita yu suna as a person. Tiket ko sa wen, makita yu suna in the spirit, in your heart, nga He is a person. Nga, ada panunot na, ada riknana, ada iti pagayatana. Ekat ti pagayatana, agasa na aming nga sakit, iti tao. Amen! Who went about doing it and healing all. O Rabasyaka. Kailangan nga maikat ka na tayo di doubt. Nga adati ha nga kaya ni Apo Diyos nga agasan. Kailangan nga amin nga sakit kat nalakalang kini Apo Diyos. Ken inimi ni Apo Diyos kadagiti anak na ti sakit. Adaya mo ti ama nga kayat nagsaksakit ti anak na. Awan. Uray da tayong tupay, nga tao. Kat nung kunam ka naimbag ka, naimbag ni Apo Diyos ng sika. Amen? Kat madim nga uray lamok laeng, kat dumapo hijay, anak mo, edi karkaro ni Apo Diyos. Hallelujah. So nga kailangan, may kadatoy ti revelation, all kinds of sickness and diseases can be healed. Hallelujah. Mabalin nga maagasan in Christ. Okay, next verse. John 5, verse 3 and 4. Pakitak pa lang dito nga mabalin amin, nga maagasan ti amin nga sakit. Ito pa ikat. John 5, verse 3 and 4. Makita tayo yung tupay dito Verse 3. And this lay a great multitude, dato'y daday full of Bethesda. Nga masansan nga bumabati angel of God. Ket kiburo na day danum. Ket amin nga tumapog ijay nga umununa, urayan niya klase ti sakit na. Ket maagasan. Dato'y ket angel lang dato'y. Okay? Nga bumaba. Ket kiburo na tinanong. Ket iti umununa nga tumapog, urayan niya klase ti sakit na. Paralyzed, balding, wano pilay, wano niya. Ket maagasan da. Verse 3. In this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the waters.
Tinaduma crowds of sick people, blind, lame, paralyzed, lay on the porches. So makita yu dyan. Apa yan yatari or urayan da dyan? For an angel, that the angel ket adayday went down at a certain season and to the pool and troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. Aniyaman nga sakit nga adda kanya na. Amen. Hallelujah. Ket maagasan. So, ide dayon nga makita nga aming nga klase sakit, ket mabalin nga maagasan. No doktor ito'y lubong, ado ti handa nga kaya. No tao, ado ti handa nga kaya. But kinig Apo Diyos, aming nga klase ti sakit, mabalin nga maagasan. Amen. Iso nga kailangan tayong ag-trust ijay nga God. Trust ka ni Jesus. Nga adda nga talaga ti Diyos tayo. He is alive. Nga si bibiyag nga Diyos. Si bibiyag nga Jesus. Na taingam nagungar. Si bibiyag forever. Amen. Kailangan nga ma-meditate you the dying. Gana nga maawatan nyo nga adda Diyos. Nga agpaypayso nga person. Nga mabalin mo ang makatungtong. Mabalin nga mangsagid ken ka. Mabalinda ka nga sagidan anywhere. Because iti Dios, God is everywhere. Kayan ti ima na nga danunan ti amin nga creation. From heaven to hell. Kaya na dayta. Dayta ti kadakkel dayta nga Dios and He is a person. Kanang ko'y bagbaga. Ingana nga ti panunot tayo gamin ti Dios. Ti pamati tayo ti Dios. Ket no kas kada tayo nga adda ti personalidad tayo, addamet personalidad ni Apo Diyos. He is a spirit, kan tayo makikita, but He is so big. He is so great God. He can touch any people. Hallelujah! Amen! Kailangan tayo dadjay, kararag tayo nga i-reveal ni Apo Diyos sa sarili na. Gana nga, amo tayong adam manghagas tayo, nga He is so great God, our healer. Amen? Hallelujah! Kabusbusor nat sa sakit na ito'y nga Diyos. Nga Jesus, madinang agsaksakit ti anak na. Amen? So, ito tayo magkita, nga all kinds of sickness and diseases can be healed in Christ. Number one, even that is caused by the devil, that is caused by evil spirits. So pumasok ti evil spirit, ti maysa nga tao, ket uray no manunga demonyo, ket mabalin nga maagasan in Christ. So kitaan tayo, iti mo na Mark 9, verse 17, Rabahanda. Even that is caused by an evil spirit. Taadu ti mangkukos ti sakit. No pa'y aramid amin ti basol ken demonyo riyay. Pero kada tayo na duma-duma, ti amu tayo nga ken aramid. Pero kitan tayo dito. Mark 9:17. And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which had a dumb spirit. Kung nanay day, inyag ko ti anak ko ken ka, nga daan iti umel, nga spirit. Okay? So makita tayo dyan. Umel nga spirit ti sinumrak. Ket idi nga adda, ngin panaki ni Jesus. Ket kunanen pan ko kadagiti disciple mo nga maanda nga kinaya. Anda nga kinaya nga kinas out.
Okay? Ti istorya na rin. At kung ni Jesus, kaano pa'y kabayag? Kasto ti kasasaan na rin yung ubing. Ket, gana idi, ubing. So makita yun dyan, ngayon gana ubing. Ano kung kunang ubing na gamindaytan? Yeah? Nagrigat tayo tayo ubing na. Okay, makita tayo na kaya madamdama. So, ket iteraramidon na diyang spirit, verse 20, and they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirit tear him. Makita yung nga idi, in pandakin ni Jesus, na diyang evil spirit, pinagtiriter na, uno pinag-convulsion na diyang nga ubing. Ket, ganang intublak na, makita yun dyan, ganang aglabutab tingiwat na. O, di ba dati kakasay, kita tayo? Epilepsy. So, kasi din nangyari ito yung ubing. At, gana nga, niya tinaramid ni Jesus. Ako na day ama, no kayam. At, tulungan na kami, no kayam. Kuna na yajay. At kuna ni Jesus, if you can, no kayam, all things are possible for one who believes. Amin ket mabalin di tao nga daan pamati. So very important ti pamati. Pamati ken ni Jesus. Ang basta pamati nga kumkompormi na ian-ankura na. Pamati ken ni Jesus. Amen? Ket idikas jay. Okay. Et karo nga nagpukaw jay ama di ubing. Nga kunana, Lord, I believe, help thou mine unbelief. Mamati ak, ngayon kunana mo lang manen, tulungan dak. Iti kurang, ti pamatik, kunana mo lang, tinaduma, but help me overcome my unbelief. So makita yo ay, adadade ko na tayo, namati ak. Ngayon kadi, hantayo kadi nga talaga nga namati. Tano namati ka kuma, mangyari di pinatim. Ako na ni the Bible, according to your faith, so be it done unto you. Iso nga di ako na, nung namati ka, talaga mangyari. Amen? Iso nga, dahito'y ama, I believe, kung na naiday, mamati ak. But help me to overcome my unbelief. Saan naman ko na? So, aduti kasi kada tayo, namati ak. Ngam gayam, ide panunot mo lang diyay. Ngam ide pusom haan ngagpaypayso. So, kita nyo lang, namati ak nga nabindisyon anak. Uray dubay ko na, madamdawa mo lang, katawa mo lang. So, kailangan de pamatim, ket talagang i-fix mo diyay. I believe, Lord. Praise God. Ni Jesus, tinulungan na rin yung tao. Verse 25. Yan nangyari. When Jesus, dinagita ni Jesus nga jay crowd kat umadadun, nga mapan ni jayanda, nirebuke nan inung tanan da jay unclean spirit nga umel kintuleng paikit di. So magita yo jay, the King James. When Jesus saw that the people came running together, He rebuked the foul spirit, the foul na rugit nga espiritu. Thou damned and this spirit, I charge thee come out of him and enter no more into him. Kaya di ka po na numaming sa nag-cast out tayo kat hanggang agsubsubli. Kasi. So mo lang kini Jesus. Amen. So makita yo dyan nga umal kintulang. Di adada dyan nga spirit ide tao hanga makasao kinatulong di tao. Dito nga noon niya nga spirit isinumrak ti tao da ti i-manifest na di tao. Iso nga ti demonyo ada ti tulang kinumal. Because hindi na i-curse da, iso da ti first nga ayan da gidaya nga curse, nga saksakit.
Isuda ti ayan dagiti poverty, isuda ti ayan ti narurugit, idi na i-curse da. Ket dagiday nga narurugit nga spirit no pasukan dati tao, ikabil da di kinasiasin no da iday, isu ti i-manifest da di body or iday kararwa. Espiriton ti tao, iso makitam di ugali da. Iso nga no di espiritu ti ripis, ti samrak, agberbirok ti ripa na di ay. Because that is the spirit nga dayda. Spiritual nga sakit di ay. Spiritu ti manyak, di ay. I'm so sorry. Pero dagiday, ti klase ti spirit. So you need to overcome. Spirit, soul, and body ti healing tayo. Espiritu nga managpasubnod, no isuti adagin ka, kanayong ka nagpaspasubnod. You need to overcome. Ngam no espiritu ti ulcer, espiritu ti cancer, espiritu ti high blood, espiritu ti diabetes, ti sinumrak, isu ti manifest na. But uray no anya dagiday, no in Christ, amin dagiday, mabalin nga umimbag. So you need to come to Jesus. Taan niya ti kayan dagiti, di doktor ti kasoy kat demonyo kasi, kanayong ko ibagbaga, nga no demonyo ti adayday, awanan ti kaya ti sensya. Because anda nga kaya nga paksyatan ti demonyo ti injection. Isu nga na, ibagabagak ka na kayo nga agdengdengag ditoy. Hanyo nga ikabilang ti trasyo ti sensya. Makatulong dayay, but limited. The unlimited is God through Jesus Christ, His Son. Hallelujah! So nga, mapantayo kumagamit di kadakkelan nga source of health. Healer. No, minsan, ti kayat tayo, kaspergan, ada ti ubog ditoy, ada ti tubo ditoy, di ka palang tubo, diritso, nga uminom, diritso kayo ubog. Amen. Kasi ko magaminti kasta tayo, na mapantayo, na pinaka-ramot, pinaka-source iti healing. Amen. That is God. That is Jesus. So makita nyo na din na demonyo, epileptic, agkisiw, itumba na iti apoy, aglabutab tingiwat na. Pero, iti ni Jesus, tinangipananda, naming pingsan, because kabutang amin da satanas, ken amin nga demonyo ni Jesus Christ. No, minsan sa balig amin pang ipanan ti tao. No, dati kakasday, kumpormi pang ipananda, kadagijay albularyo kas kada. Kailangan nga ibagak kala kayo ti agpaypayso. Amoyo ti kinaramid mo lang kadagijay. No, kita nyo di Book of Enoch nga kunak, kinaramid ti horoscope, kinaramid kadagiday, mangadal kadagiday, bit-bitwin, kas kadakwati nang isusuro, edi da samyasa. Nagiday demonyo nga, apanda inulaw ti tao tapno, saan da nga agtrust kini Lord, agtrust da kadigay bitwin. Handa nga agtrust kini Lord, agtrust da di bulbulong. That's the craftiness of the devil. Isu nga, kailangan nga agsubli tayo ijay source of life, source of health, God through Jesus Christ, His Son. Palakpak kini Apo Diyos. Amo yun ada di patsyun yung ada duma, malaksik kini Apo Diyos, awanan jay faith you, mai-ground. Amo iti mai-ground no battering kumantilugan no amuyo, ket naka-ground ha na ma-start the engine. So nga dati ground iti faith. So nga, kita nyo nga awan kay gaground na nga sabali diay. Kailangan kini Apo Diyos ka nga ma-ground. Amen. Palakpak kini Lord. Hallelujah. So even that is caused by the devil, that can be healed. Amen. Next. Hallelujah. Matthew
chapter 4, 23 and 24. Matthew 4, 23 and 24. So nga adol jay, haan nyo nga mo nga dagita mangyari nga saksakit kat adagayam ti spirit nga nagbabalay kadagiti nga tattao. Kailangan dati makas out dagiti nga spirit. Kita nyo din nakas out dagiti spirit nakasaon ken nakangeg jay tao. Urabahaya rabase. So kailangan biliban nyo ti Diyos. Ti kalaban tayo di demonyo dito'y earth. Urabahaya. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom. So malandi i-preach tayo. And healing all. Kita nyo? All manner of sickness and all manner of disease among the people. So awan diha nga kaya ni Apo Diyos. Hallelujah! And His fame went throughout all Syria, and they brought unto Him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils. Nakita yun dyan, pati dagyan na demonyo in panda. And those which were lunatic, and those that had the palsy, and He held them. Pati dagyan nag-iyanan, nagiti demonyo. Nakiagas ni Jesus. Isu nga, awan dihaan nga kaya ni Apo Diyos, wano awan ti sakit, nga han nga maagasan, even that is caused by evil spirits. Arabahaya. Amen. Undarabahaya. Praise God. Luke 13. Luke 13, 10 to 13. So nga oray cause iti evil spirit no ni Jesus nga umay dagiti nga tattao mabalin nga maagasan. Awan ti sakit nga haan nga mamabalin nga maagasan. Okay, 13. Verse 10 to 13. And He was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years. So makita yo, nga iti demonyo, mabalin nga giiyan, iti tao, uray 18 years. Uray pa'y manipod ka ubing na ingana nga lumakay. So nga, adadya nabayag, ng demonyo kat nag-iyan, 18 years. Ano nga pinanpanawan? No agidad ya tao, makitid na. Ta nagbabalayan na nga ron. Isu nga dadagiday, masaksakit nga, handamat nga matmatay. Pero adade demonyo iday, nga nagiiyan, kailangan nga ma-break, makas out, dagiyay. So nga kini Jesus Christ, nga maagasan dagiday. Kanayon ko ibagbaga, mapantayo kini Jesus. Tilang gamin problema, gaputaham wa makitkita di physical. No sika nga tao, ket di physical nga matam ti usaram, hanga di spiritual, han ka nga mamati nga there is God, nga kaya na nga mangagas, iso nga kumpormi papapanam. Kailangan nga ma-open tayo ti spiritual nga mata. Di binulag idi ti basol kada Adan kene Eva, kailangan malukatan. Malukatan da jay kini Jesus. Tapno mangeg mo kin makitam ni Apo Diyos. Unan man tidak dumawan mo't makakita kini Apo Diyos. No physical nga mata, but in the spirit, mabalin. Arabahaya rabasende. Amen. Hallelujah. No ni Father God, awan, taha nga nagparang. Takin ni Jesus nga nagparang. Amen. Oh, rabahaya rabahande. Isu nga adu, dagidahin nga tattao. Oray siya kedi, dahil problema kay, I believe nga there is God. I believe nga the Holy Ghost. I believe nga the angels. I believe nga the ni Jesus. Pero gaputa saan ko makikita di matak, kurang titras ko kanya na.
So I prayed. Nagkararagak, Lord, open my spiritual eyes and spiritual ears to hear your voice and to see you in the spirit realm. Very powerful ka nga Diyos. Nothing is impossible. Can ka create mo ti amin just by your word and just by your spirit? Kat apay nga kurang ti trust making ka. Hang kami nga kaslada inok. The Noah, the Abraham, the Joshua. So Lord, kailangan nga malukatanak ditoy. Kasi ti karalag ko So nga nyo ngay alaw nga apo-apo Diyos lang iti panunod yun ti Diyos. Kailangan nga tunay. Apay hang kayo maapal kada Inok, kada Noah, kada Elijah, kada Paul, kada Gideon, Samson, o rabahaya rabas. For me, kanya kayat ko nga kasday ti pamatik iti Diyos. Kayat ko nga kasday ti panakamamuk iti Diyos. Naging gana nga dakdakkel ti pamatik kani Apo Diyos kem ti aming nga na-create. Arabahaya. Kasi kayo mat kuma. Amin tayo. Halang nga siyak. Tapno makaaramid ni Lord. Ti dadakkel nga miracle kada tayo, dakkelen tayo ti patyen tayo kanyana. Amen? So makita yu dyan. Nga daytoy met. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years. So nga ti diablo hang mabanbanog. Ngagbabalay di tao. Ta isu iti biktima na. He came to kill, to steal, and destroy. Ket ti makasat pirilang kadagiday nga tattao from the power of Satan is Jesus Christ. So ano handa nga umaikin ni Jesus? Mapanday di tapal-tapal, mapanday di doktor, han nga makita di doktor dagiday nga demonyo. So nga dagiday di problema kada tayo nga tattao. Because inbaling tayo, ti trust tayo dyan na create. Kaysa dyan creator. But now, God is speaking through me. Amen? To you. Come back to God. Have faith in God. Hallelujah. I am a preacher. I am Christ ambassador. Nga the Spirit of God nagsasao ka na kayo. Come back to Him. Come back to Jesus. Hallelujah. Isu ti kailangan tayo. Amen. Makita ti mararamid ti lubong. COVID saan nga malmalpas. Kasi uray malpas ay kaya data gibulos tayo. Man-made COVID. Ide Wuhan. So kaya naman ang tagaramid. Nuhan nga istapon ni Lord. Ano lang dito yung Pilipinas, mayat na lang. I-challenge ko dito yung Pilipinas. Palubos na aming nga papastor. Tag-gather tayo nga worship kay Lord. Ito yung Pilipinas. I know. Nga nagidang nga power the enemy ma-destroy in Jesus' name. Harabahaya. Handa nga kaya Hanga kayan ti sensya, hanga kayan ti tao da ito'y. Tada the spirit behind nga mga usar dito'y. Amuta yu dihay because Satan came to kill, to steal, and to destroy. What is the purpose of that? Di ba mangpatpatay? Mang destroy? Mangtaktakaw? Idi blessing ti tao isong adun ti na-bankrupt nga tao all over the world. But in Christ, kini Kristo kaya na aming nga agasan hiya. Palakpak kini Jesus. So, 18 years.
Anya tinangyari kan kuanain was bound together and could in no wise lift up herself. Ana nga kaya naglintag. Ngayon, anya tinaramid ni Jesus. And when Jesus saw her, tinakita ni Jesus, He called her to Him. Nag-artarkol ni Jesus. Ha? Kita nyo, inayaban na kanya na. So, ano kayo do? Artarkol. So, nga dagiti na duma. Uray agayab ka. Awan. Awan pamati da eh. Uray mapanak ka dyan, sumilaing. Ngam da ito'y babae, amuna. Tinayaban ni Jesus isuna. Oh, baka ko na yung masapul. Aya, apay ngay, kinasapulan ni Jesus. Oh, rabahaya. Oh, apay ngay nayaban na, wala tayo ilihans na. And He laid His hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. Kitaan nyo the power to iman ni Jesus. Hallelujah. Ada demonyo dyan. Ngam din lihas ni Jesus. Tinmakyas na demonyo. Tibot-butang na dyan. Iman ni Jesus Christ. Yes. So nga kada kayo, numapno tayo kay Jesus, tatsin da ka ni Jesus, tumakyas na demonyo. So nga kailangan umay ka kini Jesus. Bagal nga ni Jesus, come unto me, may kayo na kayo maragdagsanan. Agaw awitin na dagsan, kang kayo tina na. So may tayo kini Jesus. Oh, hallelujah. So even caused by evil spirit, mabalin nga maagasan. Uray nagbabalayan ti demonyo. Next, uray inborn. Inborn. Bako na yun ay anak kami nga kasta, narigat na ita, iso ti pagayatan ti Diyos, bagay. Mark 9, makita tayo dyan. Inborn. Mark 9:21. Praise God. Inborn, oray inborn. Amen. So kitaan nyo, Mark 9:21. Manibod pa'y kaubing na. Kaano daytoy nga nangyari kanya na? Kunan ni Jesus, manipod pa'y kaubing na. Amen. Hallelujah. From childhood. Mamiday, nga rod na dekunatayo, inagasan ni Jesus, oray pa'y na anak nga kasjay. Next, John chapter 9, verse 1 and 2. Oh, iso nga oray na anak nga kasjay. Ano ko naan, narigat ita na anak kamin. Akasta, dagita ti pananaw tayo eh. As he passed by, he saw a man which was blind from his birth. Makita yo, na anak kabulag? And his disciples asked him, saying, Master, who did sin? Sino nga itikin basol ditoy? This man or his parents? That he was born blind. Tiusto, natungtungan ditoy. Makita tayo, haan nga di parents na, tikin basol ditoy, kunan ni Jesus, verse 3. Nangyari na ditoy, this heaven. Makita tayo dyan, tapno, ti aramid ti Diyos, ket mai parangarang. Idainilri, this heaven, so the power of God could be seen in Him. Amen. Iday NIV, kunanay day. But this happened so that the works of God might be displayed in Him. So ano mamingsan oray dadagijay nga inborn. Inborn nga bulag da itoy. Adadagay mayan anak, nabutbutan ti puso da. At ti awan iti tulang ijay ulo na, kakasay. Ngayon lilihans tayo, praise God. Ngayon nagasan na yapo Diyos. Inborn dagijay. Isungahan nyo ako na yan, ada demonyo na mat kami di narigat. Inborn mat gamin,
iti miracle awan tinarigat because miracle is beyond natural. Hallelujah. Amo iti miracle ket labsana ti natural law. Labsana ti physical law. Amen. Supernatural the miracle. Hallelujah. So makita yu jay inborn. And even Acts 14 verse 7 to 10. Adati na anak nga crippled from his mother's womb. Iday Acts. Imanya dayay. Anya tinangyari. Nagasan ni Jesus through Paul. And then he continued to preach the gospel. And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb. Hindi pa lang tiyan ni inanak kripplen. Di ni anak, di na napadasan tinagna. Hindi agdengdengeg ti message na discern ni Paul nga dapamati na nga maagasan. Verse 9. Amen. So nga da kayo gamin, kailangan action kayo. You need to use your believing capacity to believe. Bagato man, I believe. Jesus. Hallelujah. Kayam nga agasan. Bagato yo, Jesus. Kayam nga agasan. Aming nga sakit. Kailangan kaming nga dadadyang isaw-sawang tayo. Antayo lang kakasjay. Susurwan tayo ti sumanao. I believe, therefore I speak. Aya po. Tiag tatal na, awan pampamati na. Tatinamati, agsao. Kitaan nyo da kami, ngalaungaw kami, di pinatimi. Nga kami lang agtatal na. Namati kami tatal na klaeng, hanggang say. Kailangan ibagam di pinatim. Oh, hallelujah. Di binilin ni Paul, ta nakita na nga dapamati na. Tumakder ka karagita sakam, katlin magto, kat nagna. Verse 10, Amen. Woo! So nga even inborn, kaya nga agasan ni Jesus. Nyaman ti kos nga nagidyan. Kada gito'y, mabalingan nagtumatumar ti agas. Idi balasa ang wano, idi ag-birth control. Mabaling nga gin-injeksyon, wanong mabaling nga agpipils. Ha? Isu nga nagkakasday. Pero, awan ti nga kaya ni Jesus nga agasan. Tado na giday. Nga cause iti sickness and diseases because of evil spirit, because of carelessness ti tao, because of deception, because of man-made disaster. Pero amin na giday, kaya ni Jesus nga agasan. Oh, hallelujah. Even caused by accident. O minsan, na-aksidente kami na tayo so nga kasta. Oray caused the accident, kaya ni Jesus. Acts chapter 20 verse 9 to 12. Ni Eutico da ito'y. Nga nagpipreach ni Paul. Nagtugaw ni Eutico, idayan titawa. 3 stories. E di mabayag ni Paul nga nagpipreach. Kasi kailang sang buto na ti time. Amen? Naiturugan ket natinay. Ket natay. So, no, mga turugan ka. Ang kamapan nagkitkita at pagsanggiram. No, agdengeg ka ti word of God, mapan kay di awan sanggira na. Amen? Hanggang mapapan di tawa. Okay. And there sat in a window a certain young man. Agtutubo pa ito ya. Named Eutychus, being fallen into a deep sleep. And as Paul was long preaching. So ako na ni Paul at idog pa nagpipreach na. He sank down with sleep and fell down from the third floor and was
taken up dead. Aga-aso mo data 3 stories na tukol titulang na. Sigurado nga doon nangyari kanya na. Ngayon dibin maba ni Paul, napan in-embrace ni Paul. Amen. Sana ko na, ang kayong agdanag, trouble not yourselves, for His life is in Him. Ang nga natay, agbiag pa na doy. So, insangat ni Paul. Amen. Sada nag-communion, verse 12, and they brought the young man alive. Amen. Accident tayo na. So, ano na ma-accident tayo? Agawam nga ilihan. Amo ko na accident tayo mo ito, itaray di hospital. Han nga kaslay naging di apostle. Woo! Hallelujah. Adaday ko ay di kakadwang agad-adal ti word of God. Edi nasugat, iliyans ko day sugat na, agkatawa kiti. In the mighty name of Jesus, I command you blood. Stop bleeding. Edi sinmardeng ang agdara day sugat na kasanto mang kita-kita. Why? I believe in Jesus. Amen. Hallelujah, anyabay. Caused by accident. Makita yung mat. Ida Luke 22:15-51. Ni Malchus, nga servant, the high priest, tiliwanda ni Jesus, sinagbat ni Peter, ti may sangalapayag na. Niya tinaramid ni Jesus, inagasan ang alagos si John. Baling nga natin nagpajay, lapayag na mabaling pinidot ni Jesus kat inselpuna. Hura bahaya rabasaka. Isunga, ado, iti kailangan. Makita yu ija, iti ministry da TV Joshua, dagiti napaltugan, nga dapat lang dagiti bala, iti unag ti, bagbagida, ito nag-move ti Holy Ghost, ag disappear ya bala, unuhaan rumwarda iti body. Harabahaya, daday ni Jesus. Daday ni Jesus. Even caused by demons, caused by birth, caused by an accident, kaya natan ni Jesus nga agasan. Mabalin nga na-accident di tilugan, so na-fracture. Mabalin nga nagbagkat, ket nanalto, daday sikat na. Kinda dumapay. Kailangan gabi nga kitaan nyo nga nothing is impossible with Christ. Amen. Next, caused by sin. Mabaling nga nagbasol iso na ti personal sin. Mark chapter 2, verse 5. Aging gana verse 12. Aday-day tina-paralyze. Because nakabasol iso na, I know nga nakabasol. Because di makita ni Jesus, your sins are forgiven. Kuna ni Jesus, sinakita na di pamatida, ti basol mo napakawandan kin ka. Apay ngayon baga ni Jesus siya, kailangan maawatan di tao nga na-forgive. Kasi nuhaan na maawatan nga na-forgive, nga dalata isuna, kung kuna na nakabasolak kami, iso nga kastoy tinangyari kanya, hanga maagasan di ay. Kailangan ma-forgive. Iso nga doon mo nga that is caused by sin, you need to believe and accept the forgiveness of God. Repent and receive the forgiveness of God. Kat kuna ni Jesus, kinwestiyonaran dagiti tao. Sino na ito yung magpakawan ti baso? Di ba Diyos lang handa nga mo nga ni Jesus kat God? Kat kuna Jesus Christ, hanya tinalaklaka nga ibaga, your sins are forgiven or rise up and walk. Hanya tinalaklaka, napakawan ti basol mo, bueno, bumangon ka bagkatom tayo dam kat magnaka. Ito yung aron, nadadalan tayo, na-forgive ka, ada right moon, nga maagasan. Nung na-forgive ka, mabalin mo ti bumangon. Iso nga iso man lang, di pa nang forgive ni Jesus, kindi pa nang agas na pariho, kuna ni Jesus. Nung mang pakawanak, pariho man lang nga mang agasak. So ano pinakawanda ka? Kailangan, kapatyuman, nga you have the right to be healed. Amen.
John 5, verse 5. Ijay manan, dajay 38 years. Nga gururay makibor tinanomi, nagasang ngayon ni Jesus ijay. Amen? Ijay verse 14. Nagsabat naman ni Jesus. Kat kuna ni Jesus, kitam na agasan kan. Kat anya din bagana, go and sin no more. Naawatan niyo? Apangin bagana ga go and sin no more? Dadya gayam tikos. Nga na-paralyze isuna. Isu nga din nag-meet na kini Jesus. Afterward, verse 14, Jesus findeth him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto thee. Makita yun dyan? Tikos na nga na-paralyze because of sin. Isu nga ni Apostle James insuro na dadoy. It is James 5, verse 14 to 16. Ada kali masaksakit kada kayo, kung nanay dahi, payaban nyo ti elder. Ket anointaran dati oil. Amen? And the prayer of faith shall save the sick. Pero, kung nakabasol, forgive him. Pakawanan nyo. Agpipinakawan kayo ti maysa ken maysa, tatik prayer te righteous ket powerful. Avail it much. Apang insuro ni James sila, maybe, ano naging masaksakit nga caused by sin, kailan ma-forgive? Amen. Isu nga urayan na nga klase sakit, tikos na. Accident, sin, devil, inborn. Amen. God can heal through Jesus Christ. Hallelujah! Kung makita yun, all manner of sickness and diseases. Ang niyaman nga klase na day, niyaman nga cause na. Amen. Tado nga orti cause na. Hallelujah. Even caused by food. Mabaling nga nakakankat yan na puy-puysun na. Kitaan nyo rito. Exodus 15, 23, and 24. Caused by water. Wano, nainom mo. Edi, adaray dahi, nag-inom dahi danom na pait. So, napalaganan timara. Napait. Kat ado tinagsakit ti tiyan na, of course. Ngam nangala ni Moses, iti kayo, kargana ijay, nahilan na jay. Sada in minom, di mayaten. Very easy ken ni Lord. And then 2 Kings, chapter 4, verse 39 and 41. Ada tinapan nangalat tabungaw, wild gourd. Ket kinanda, naulaw da. 2 Kings. Isu nga do, ti maululaw ti makmakan. Kumpormi gamikan kananda. Chapter 4, 39. And one went out into the field to gather herbs, and found a wild vine, tidaduma gourd. Amen? Wild vine, and gathered thereof wild gourds. So, makita yun? His lap full, and came and strewed them into the pot of pottage, for they knew them not. Ano? Ang nagamin nga amukot kan kanunda. So, they poured out for the men to eat. And it came to pass, as they were eating of the pottage, that they cried out and said, O thou man of God, there is death in the pot. Tidaduma, there is poison. Ket kunana ijay, and they could not eat thereof
Handa nga kaya nga kanan, wala ata da poison na. So nga ada nga talaga timakan, nga da poison na. NLT ko na, there's poison in this stew. Amen. So nga naisulok ka na kayo ti balanced diet. Napalabas kanan nyo di usto nga makan. Ang kompormikan kanan. So nga dadagid dayon makan nga da poison na. So nga ada mo lang ti bagbaga da detox kung kuno da kailangan nga makuha dagid day poison kung kuno da iday. Ngam kini Jesus, there is healing. Kita nyo mat dagid prophet of God dito'y naglakada. But he said, then bring meal and they cast it into the pot. Ida duma flour. Amen? Get some flour. Ikabilyo lang ide pot and said, serve it to the people to eat. Yan. And there was nothing harmful in the pot. Naglakati healing lang. Arena lang. So nga mo yung nag-work iti, the man of God, the prophet of God, naglaka ti healing. Ure na po isunan na dati may sa nag-society di, nga youth, na inpada di Benguet Hospital, napanday di. At ada dim demonyo na di ay, iso nga pinasok ti demonyo, iso nga nag-suicide. Dahil nang pasuicide kini Judas, kaya kadua na pinmasok kanya na, so nag-suicide. So, hindi mapandag di youth, awat piman, handa piman nga mo ti kasada. So, pinayaban da tayo, tagriridan di hospital, tangalaw da, sa sangit da. So, di napan tayo, ay, anya nangyari, nag-suicide. So, nag-inom di poison. So, makita yo, hindi napan tayo dyan, in arasaas ko lang, in the mighty name of Jesus. Amin nga poison, ngayon nanum na dito, rumwal kayo, ti dito yung bagina. Pero kat nagsarwa, talaga nga dito sarwa na kat medyo black nga green, dark gray, di naangot nga in sarwa na. Diyan, nga nahilan. Binuyan di security. At kung anak kas jay kumaati, kas tante, kararag. See? So makita yun dyan. So, cause by food nga, da poison na, wano. Why, so nga hanyo, no, amisa kat, ag poison na de kunak, no, amum, nga madi, okay, madi. Nga madadagid day, kuna tayo nga ron nga, mangmangan tayo, kat isugang pagsaksakitan tayo, no, aminsan. Kami bagak nga, no, madimat amin ang demonyo de, ayen. Nyakanum ngayon. No, iparit na amin ang demonyo. Amen? Ti balanced diet, ado ti mayat nga makan. Palakpak kini Jesus. Ngam no napuisunan ka ti food, mabalin nga mahilan. Even by witchcraft. Next, or I caused by witchcraft, Numbers 23. Dagito, di kailangan makita yo. So, sinagasagay sakon. Tanong kami sa nagmin-minister akit. Yay, ado ti dengdengga kakakadwa. Inborn gamin. Day tangamin ket kwa na bayag. Day tangamin ket ginamudan da. Oray nga rod aniya. Basta mamati ka kini Jesus. Amen. Surely, there is no enchantment against Jacob. The blessing ni Jacob, blessing to Israel, so the blessing tayo in Christ. Neither is there any divination against Israel. According to this time, it shall be said of Jacob and of Israel, what hath God wrought? Nakita nyo dyan, no curse can touch Jacob. No magic has any power against Israel.
Iti NIV, there is no divination against Jacob, no evil omens against Israel. Amen? So awan, uray witchcraft. Ay na. So nga uray mano manggagamod. Uray pa'y agto tinulong da. Amen! No kini Jesus ka nga mapan. Kini Jesus ka nga mang believe. Amen! Okay, last. Even caused by insects or animals. Uray kagat ti animal, kagat ti mosquito, kagat ti konforme nga animal wano insekto. Kita nyo na lang ni Paul, tinangkagat kanya na, day pinakagrabe nga poisonous nga ulag. Acts 28:3 and 4, or 3 to 6. Ede gikabil kumay day pag-aniduan da. Adagayam ulag ijay, kayo nga inawit na. So napudutan da jay nga ulag, kinagat na jay ima ni Paul. Nakita na di tao nga poisonous na jay nga ulag. Kaya mura matumba ni Paul, managdakdak siguro na ito nga tao, kunada. Pero haan nga natuang. Nagbaliwan di pananaw da, Diyos kayam na ito'y. In-apply ni Paul day Mark 16, 17, and 18. Nga oray makainom dati poison, wano makagat dati ulag, kandang man anong. No ulag kit din, day aso kit din, day lamok kit din. Oh, hallelujah. Amen! Abay no, minsan no kinagat ti lamok kat, iso ti pagsaksakitan na, nadinggi. Di poisonous nga ulag ang natumba ni Paul. But we need to know Jesus. Nga ni Jesus nga inawat tayo. Greater than any venom. Amin nga gita. Ti animal. Ngos usaren ti devil. Nangat-ngato ni Jesus. Nangat-ngato di life of Christ. Nangat-ngato ti health ni Jesus Christ. Do you believe? Amen. Nga kaya ni Apo Diyos sa amin nga agasan, yaman ti cause na nga sakit, yaman ti klase na, that's the word of God for you. So nga oran niya nga klasak sakit, kinagkukos dita. Amen. Okay, mabalin nga kuna tayo nga generational curse. Adupay dita. Okay, nayon yun, generational curse. Mabaling ako na natawid yung kadagiti mayo lulong yung. Kaya ni Jesus nga agasan diya. Woo! Amen. Tanalpas nga napugsat ti puli tayo kini Adan, na isulbong tayo kini Jesus. So nga ti puli tayo tatan, makadiyos nga puli. Adaan tayo ti lahi nga puli nga divine nature of God. Amen! So aming nga sakit, reject it. No, binilib yung Adan ni Jesus kada kayo. Aming nga klase sakit. Kaya nang agasan. That is Jesus. Tadjay ni Jesus.